106.5 Ghana the Shama Mamuna Moha, a real from Tobacassia Bonnie Abopoanoa. Yadi Frifid Yamwade Baba Somna Cassiaway End Point. Homeopathic clinic, what Domo Asoya, Sene Hadia special foods and so, what higher cheaper, perfect baby diapers. Yadamunina Moa Sedamo, Sena Shannon Swain. SOMPA 93.1. Ewa Santimantem Kopo Kumasi. Afeya Davapa Radio, Paris, France, Abuchimemu Cassiaway and Emua. Uber to me at TB. Namaru Fisa Kotoma. 100.7 Doma in Krono. And Kranza SOMPA 90.7 Nafe Chichiman. Aya 106.1. Afe Uko Sunyania. SOMPA 98.9 Cassiaway Takwa 101.1. Wabapa and Napam for one more Febina Fe Kanesh Urban Radio and so Kanesh Mankasimu Ye Kingdom 106.1. Yadamunina Mosadamwasi. Maran Fisa Facebook on a share demo live. Aya SOMPA 106.5 Accra. SOMPA 106.5 Accra. And then something in our Pepin working Kenya. Wabako www.sompaonline.com. Wobenya bina working Kenya. And some more do I debra where we are brino. Nini animono ebi NSA. Arahu samwa beto ja NSA anopeyi. Akwanhyia bi asi ewo ofanko barrier kwan so nam so manipa dubako ena ahwere wo mon kwa foforo beye dumiensa ne akire so de wo mo gye ayarehwe. Sanso ena owura bi akotwa wono wankasa ne yere eti. Edia free say ten ewasi kuma na arahu saminti no. Ghana Mental Health Authority won ma baba cancer bi edia fa ho. Abusua a womo de hye ene Isaac Shen wo ye droba ni bi a womo kobro no ekun no wogomua achease na busuafo se womo pratentirene sanso ana yebeko ensanfoforo mu na yabomumu ana se amaneboya yensaka efiri o men asoye hwe apomde mu nsamso no womo de kokobo sonko ede ama health professionals a womo wo man Ghana mu titiro no womo ya posti womo ede womo kwame ya miya hodo na mu nsam etesei Imani Africa fo en womo de to aban ni mu se womo ate se Adamus mining concession won pese womo ya no womo dane de ma China ade hye bi na womo srese aban enye hwehwemu wo sansam no ho na was awesome ye mu no na asoye a womo hwe o meyen sa sene nyoma wodoma nkomade adom ye so echo se womo ni sa adwene pono kora se won be dane sa asase no ade ama Adamus ye China investors no nam sunti no Ghana for ye montungu abeto dwase Legon Hospital woma suspendi OPD services no ne eniema huduo beni nyina na fa etuatie bia Ghana Association of University Administrators no woma kwamu nsamawie ubetibi opanyi pabia baba cheche wose ye Mahama Yarega na wodi dom kase nanim wo mrahye bedwafie no sane na won mo hwe anim so obeye ne hyehya afa no enei enye sane ye hu no dom kuma no ba no deni abedi akire ena kase wo kire se ennoa ensamu efree Speaker of Parliament ho ba yesa wo masa afrese efie ho wo mama metena se no wo mu ndi dwuma bi no wo kire se ehu hia kora ebi kan wenu ho ye efiri won mo ebekwa amono ne na ye di amono ne nsam enso ababa som wei ene nsam ahodo pi no aye dika asanso de tio ena asomfo banu yatena sia ye baba kenkan de ama wo ye ne ene modi ye hye awiabre ayeme AKOSUA AGYEIWAA akode boaten mene ADWOA ASARE Afei yenje breka se bonu nchiremu ankasa eniye yenka bi nhemu ene ye soreye ena odum jadwumekuo no ebo amane se womo wo hono mahomachi beye no 9 womo nya akọ bisa kwanhia bi asi ewo fanko barrier kwantempon yeso awani kiremu ewo pokuase amasaman kwan no so na womo koye no na akwanhia na no odin a ehye makomako enson ene ka bo mu akwanhia no esi na kyese efiri ofanko barrier de ba besene na abobo ya driver no na tipa trucks akesie bi mienu sprinter ehyen mienu ena fe saloon cars so mienu ena de atwato eye abobo ya tricycle yinsunti no ehyen makomako enson na akobo mo bibisa se na cars 7 de e ba ne sen bra Facebook SOMPA 106.5 FM Accra busu enya asem ketua wu enya asem ketua kura se wo hwese de ehyen ayepa na egu ho no mo a na akwakọ ya rehosem na womu eprepra no nyame adom nipa dumiensa de ye de womu akwakọ pie mu wa Chimota Hospital a womu gye arehwe na emom womu ye de womu kwa ahomache no nyina no akire ansa na bambofo be confirm ya kire womu se enipa du ba ko 11
womo de womo anka agye womo ahwere womo nkwa ya ewo sa akwanhia no emu ne ekire mu se ahomache no eye abobo ya tricycle no na esi kwase ne da bi na abobo ya na esi ho na tipper truck bi free ekire na sprinter na so ba ko nso free ho no mo ba nti wode be bom no ne da ne ema na ni hwe mu te se de woko amasaman no na womo mu di ekire nti che se we di bom na we so di abom enko wiase ehye makomako enson eni se nipa du ba ko awu no na dansini ba ko na ni tue mu bi wona nsamtwofo edi nkomo yentie bi mra na abobo ya driver no was no more do for Accra ana tele bi so eba nti tele ne bi bo abobo ya ana abobo ya ne tene ne hwete se do hwa masama nti na riska bi so be kisi post and be kisi na abobo ya driver na wu dada nti the best is say na wasn't ko chu abobo ya driver ne dey efri ho ana nti akoba sa na sprinter na odi na sprinter bi di enu nti abasa no kwa na ko ye nti sprinter na de na obi no no so be gina ye nti anuaka ba so eje bi fe eti ho ba to no ba na odi bo an na kan o jina kire no ana ono so ko boss sprinter ba ko ball ni ja se o ma ko sprinter ni na ile ashim nti sen ka ya de ko mu abobo ya driver no fu ho dia enka sa sprinter na o be jina no nka o bo ba yi na afa ho ayare ho sembra Facebook SOMPA 106.5 FM Accra videos ni nyina ye de egu ho ubetimi anya bi na wahye nti dance ni ba ko na ni tue mu no na sa ahomache no online no obebisa sa de wo mo ba no wo mahu se ka bi asai esi wa na sa ahomache sa sportem ho de ko barrier kwan no so no light bi ani so wo mo fa kwan no so no de wo mu nim enti sa ahomache no wo hwe speed kura na cars ndos wo kwan no so nti ahyenkafo no de sa ahomache no de edamu sa anti speed nso wo mu de si ye eno na DO1 Emmanuel Boni wono edi ne dwuma e wo Ghana National Fire Service wo mu ne kopie mu wo honom no se de wo mu ntimi nkyere adekropoten ye ba ya abobo ya ne kora no enya akwanhia esi wo a wo mu koye na hyenkani na wudam enti no wo mu de afa no wo mu ye wo mu hwehwe mu abisa mu na wo makoko hunu adekropoten de akwanhia ba na mom wo mu a wo mafirim no de ye de wo mamu no e kwa kope ba bia kora na wo mu nso a woman prepare no so woman AKOSUA AGYEIWAA ewo Achimota Hospital. Getting pieces of information from the eyewitness accounts. So until we get all those informations and put them together, we cannot tell the actual thing that caused the accident. But around 4 o'clock this morning, we had a distress call that there's an accident at this place where about 6 cars were involved and 1 tricycle. So when we came, the people were trapped in the cars. So quickly we have to come and manage the cars and extricate those injured. However, we have just received an information that those 11 people that were sent by the police, all of them are dead. And 13 of the casualties were sent to the Achimota Hospital for further treatment. DO1 Emmanuel Boni Ghana National Fire Service at na yeho womo mu kopie subie wono na enensamtwofo di nkomo fa sade nioma esifa ko womo ma free mu no nyina no ye ma womo ne womo busuafo nyina ya akọ ne hyeden na womo mu pranso no ye bom pae se womo ho ebeto womo ntem abusuya toa ensam no eso Ghana Police Service de basa won ma hyenhwemu bi ase afeyi won mo sanso ehwehwe owura bia video ye na monten so esuzo se ya kire shofo bi sa wode di nkomhyeni Mohammed atam na wa boshofo no wasom di afa na chiwi akire panyino kyese nanim na chi nyina wo hunu ba bia wogina na ba bia won nam wo no sa video ni mu wo no panyin na wodi sa adwuma no ana posifo ehwe no ne nyina na akwa se na nsentam video bi ana na monten so na abusuya mudi akire mumrai wa wunyanya bi hwe na dan Facebook no so no ayo SOMPA 106.5 Accra SOMPA 106.5 Accra so fo no a ya kire no no wono ana gina wono no a kyese yede hankofa gu ne nsa no na so fo no ne bone ya wa nyina no yese yesu se wadi komhyeni Muhammad atam ya eno ye nuanu muslimifo ekoba na sa no a na se wom kokwa pai kura eni kwan se ekoba na sa se wo mayi se bio wom panyini a wadi won manim no mosom no na obedi na tam sane Yesu Kristo obedi na tam wa Kristofo wo mo bonyoso no saa na muslimifo so de etie na ebra wo mo di na tam na ya aposifo ko fa do no hankofo na gu ne nsa saa bre no ene ehunu se wo panyini bi yesusu se wo ye imam ejina na chi na kasa na wo mo kan wo akire ni nyina na yese asesofo no wo mo chi ni nyina no wonya nuhu biya wonimu wo mpa achew wo gina wo se atwan
ya just one yana dwene kura so wo koto apa wo mu kyɛw sɛ asɛm a wo kan ye no sɛ bio ɛyɛ asɛm a yɛnka ni nkyiri ni meko ebetumi di asɛm bi abada akyi nti wɔn pa kyɛw ɛno muo no ɔpanyipa na nhyɛ ne ho so a wɔkɔ hwe na som wɔ n'akyi ɛma ntasenta sɛ ɛkyɛ papa no na saa video no ɛna Ghana Police Service fo ehunu ya wɔn mo kyerɛ sɛ ɛnya de a etwa yie kura sɛ saa de ne betumi asie na mpo no sɛ police ni kyiri wɔ bi sɛ bio wakasa tia ɛsom bi a Ghana Police Service mra na wasani ni die na mom ne kwansa waate mamuni no wode mra hya wonsam na wo ye de ensem fata koba no sa no a na o man na somdue no ye ya toto na se ewo kwan bi so nam so nti wapanyi pa no a esusuo se video ni mu no wo twa owura na sum eye sofo no asom no aposifo se wo mo pɛ no na se koba no se wo munya no na wo mo toto na no ne mra ene ni di nko ade a wɔn bɛrɛ sɛ Ghana ya mamra no ɛbɛyɛ adwuma fekɔ na entietie obi afa hodie san sɛ tia mra sɛ aposifo bɛkyiri wɔ bie na nso de mra bɛhyɛ wɔn nsam na wɔyɛ ne ensɛm fata ye to akase bono so ewo ensem foforo mu na ebusua wo mo de hye ne Isaac Shen ya wo ye emfihye aduasan nan abrantie bi a wo ye commercial driver na kyese wo ye hyenkani adwuma wo ya eno no na yesu se nipa bi akoburu na kunu ewo gomua akyease eno no wo gomua central mansin mu ewo mfimfi mantam na busuafo so ekwan abrantie ne fa so wu ye no wo mo ete ase enyeye enti wo mo pratentrene ede amano na busuafo ya ne papa edi anim Reverend Isaac Shen nkyemu se ohono man wonya akọ efri ne ba no eyere na kyese na se ba enchen se Shen wa collapse na cha watwa ahwe no adekora ye no ne sede eniemesifa kọ ye no na wo mo ntiase wo mo duadua mu kọ hwehwe mu na kyese nkrofo bi ene kọche na kyese wo ma bro no pa enya asem ketoa na ne maame nso Madam Mary Nkansa utie wo bata pa ne nkomo ni sun ya wo sun na kwakọ ya rekosam wo mo de wo mo asem a wo mo kanyina nse kurom ya wo sun na kwakọ ya rekosam wo mo de wo mo asem a wo mo kanyina nse kurom ha wo mo gise mra ya adwuma wo mo gidi se bambofo wo kroyi mu enti se bia wo bi ba ya wo bo na bra bo a 34 years a wo ne nkwa na nyina wo nanim no obi atimi abekate ne live shot wa bra wonye eboni bia enti wo mo de wo mo sere sempanifo nye hwehwemu wasem no ho na ba bia eda no wo mo mfanto sei na o maame ne o papa ede to yama ne boni kwaku adema anim so me wo ekura na wo frame say meba kodwo mensen wawu mensen wawu da mensen oyar o se dabi na den wawu na no ma me ba enti metikar mu na me frɛ na bra pen o so da yembo ya be police station na asem no kesi na ma be free police station metikar me ba ti me bodu sheru no na wo frame there wa fi police station wa be fi enti mem ko police station enti mem refi so meba no frame o ka tira me say na masters o me fa no ko site na jama so ya spare driver ndi jama na master no baby o be fa bi o ne ko na master no me fa no ko site na o kra metia na me ba na kram na o de fo akwan o fa no master ko site ko be 8 nim 7 to 8 nim o bo 11 to 12 a na yere frame na asem so we say mensesi na ni so chin ndi wa twa bo nti wo na ba to hospital ndi na yere no ko hwe no nti okodu ho no so na kyase enyo nipa na ni so chin na o twa bo ho obi say ne say there say na ni so na chin na afa ga kra we so okofuru kube nti kube o eni so chin o me ba no wa nkasa ammo wa mpo me koto no won pa no so da wo me so ni mu ne nan nyina abubu ni sirim abubu ni ze wa tim no wo ko na ma me bei wa ye me hwi wa gari a njire me dinze ndrofo me babucho mo jo ma ne ma ase mo frank zingiti we ya gogo isati mo jo ma ne ma me mo jo ma me ya ne no na akoya rekosam nti Madam Mary Nkansa ena wote ne nka kyire ena de odi kan kasa ye no eye o papa Reverend Isaac Shen eye Isaac Shen wonu ankasa ne papa na ye kyire mu se Isaac Shen yi ne mama mu nan enkwada nkumankuma makomako nan hwan ena ebehwe wo mo ne ho kani enso ede kakra etoa so na pe mo na o ka mi so ko master ho ma mo gwa wi ogwa a che mi ko meeting wo meeting as na chi na for se ne be we twa ahweti mi question hospital ho me ko hospital me ko le be ni we do ho me se ne master ne be se ne na me ko si na se le to ne isi we twa ahweke ntwa hwe nsusu obe ne na so ko fukube em se kube na ko fukube tintan se tete no se tete a se tete na otum gusa no se tete a o se no ko adu kube na to no se do ko kube wato so I see no be no to I so to kube na what kube was so amo otwobo ho mu na mehwe man ye kube no ofwe so da no wo kube anka ba kube wonamu wo ko mutia musim ko na abu ofo wo hye no wo kube me slaba pa wo hwe mam we da di mam papa won sen pa so every police fu na akwa police fu ntu onensi on hwe
wei eye Isaac ya wanya ne ba bi kuro hyenkani ne ho kani na wote se woni yama ne boni kwaku adema edi nkomo yi ora bi e front se eduji wanya mfinhia no aduanan enum wo yekuyani wapanyi pe won ne yere ne manete e wasikuma emfinfin mantemu ya wo mo bo mo bra na nansentam na adwene mu hawo eba ba forefore panyini ya wom de no kwoto ayaresabia hwe ne yare a ancha no muyi ne de ba fie ma o ma me kura betena fie obi ayes wo behwe ne ba no kosise ne ho beto no ansa no wo besan so akwana kura awako na wo bentumi hunu de yakoba ye kwote ba yira homa mu amana ma akese ena no anadwo wona na yira kwa asore ya won mapo a wo mo ba wo manfo ya wo mo kwa asore bi kire se bra wo mo ba kura no wo ma hu se wo mo kontokwa wo mu di nkomo bi wo nyina anam saa din saa no ba be wura fie won bedru fie abu yi be ma yin kopie bonten enkopie enfri dem wo mra sekan ene kita no mo gya ya sekan ya no bebrebe yi ma me no so won kwankwa dem wo no mu a na yire no a wone ne kwa asore no wone ne ba bedru fie no wo de sekan wo wone yire no akunu arewosem na asem ne ba ye no wo mo ba posifo ma ne mantempa no ano wo mo ba fie wo behwe se owura ye friend se eduji no wo mo nsa beka no na wo mo na kwa posifo enche na sabio na adwene no tete no na nani sa ba no ho so wo mo bisa na de kode pote ye ba so ye nam so ntiri wo kum ne yire saa wo mo toto na no no panyi meka sa wo se ne yire no dan wo na adwene wo mo koduru fie no ene oba no ene ne ba benya kasa ba kire ne mu se be ma no kura wo kwadwofo sabio ni suni mfaso bi ya ama bra ba beto ne so a wono nko a ene hwa busua enti saa asem no wo ka ye no ene konya ne yare ye ne sa ba ya ema wode se kan ekwa wo ne yire no okun ne mom nya bua paye se wone ne yire afira sore yaba na wobeku ne yire saa asem no ka ho bi ama Ghana Mental Health Authority mpanyimfo abam ama won ma ba be chechem se wo asem bi wono mu a wo kan wadwene ba yo se bi woni nipa na edi agro enti wo kan kwa akwa na so no na wura fi ho se asem a wo be kan ebia be hye obenten no asomasi wo kan enya no hwe enti ebetimi abasa ya asem a wota aka pa de kire ne kunu no eni nti na ma akonya ne yare nde ba ya sabio ama wakum oba na sa no na owura ye friend sa doctor akwasi wo sei won na esi wo ya woda Ghana Mental Health Authority ano wone yama ne boni eye obrempo na kwaku ampoma twetwe nkomo amare hosemi wakyerekye mekwan ye fa so manipa etumi de ne yonko awusa na obi akọ yakere ni ho to no enhye se yare no afiri ni mu kra ene ejina so se na otwa so no ni dro na so jai no nti se wakọ yahwe so otwa so no abe bosmi se bosmi ebe afi na usade ho ko che ni ehwe se ti se ya na wakasa wo jai no ma yare no ebe samba abra woni na ho so nti no ne ba ko ena ejina bretin ti ya oba afie no odi ansa na odisa ya mansemi ebe make us say bosemi no wajai dodo no enti eba ya na gusuba ena mo kakra ku say ebrebe afeni aja kura ante sadia ya de no betma samba biusa abusua wai aye former CEO ya no wata Ghana Mental Health Authority ano Dr. Akwasi Osei na eno ochi no eno panyipa na ba be kirekire mu se ekoba ne se wobi ewa adwene mu ha no ye ne kopie mu ayaresabia ebra a doctor fotumi gina so no mu kyesa afedi enipa so mesia na so benten na adwene mu ha na kofom tie nyini mrafie no eno so kirekire mu sei subandi yare no baya no yini wadi tre no ai no ntia don ko ya sabia no eno ne behwesa de pro na ntia don baya sabia no afri hwa na ebia na okasakasa basa oye pipi apripasam ana ororo na hu sani manema yi ene ebehwe se afri hwa na afri hwa sani ebe yo test bi so ebe ahwa kam you can mental state examination and your mental state examination and a bit say no great subana would the back and no afri hwa anasa akakra dia ye ndi kuduma kuze kopra engineer tete mo ne tintim se ye wa wo de ba ye no ne be se free wa ebio yare no ina hodo empebe ya ne ye fan se ajemu yare ina e ba ko pe eguma hodo be bre eguma be ahasa ani etri enjudo ha wo ko be ko ya sa dia na o chimi no pe na ho to no be to ko fi we be di bosomi no be di bosomi sia abusua no yatone kan yemre bi atwamu panyipa ya Ghana Mental Health Authority na wadano Dr. Akwasi SOMPA FM yetwa premtobre kase bono so ewo ensemfufro mu Vice President awada Imani Africa no Yeru Akofi Bento na wode ofra kwa maban se adaboro ma wo monhwe na wo monhwe ase enye hwehwemu emfanfan sensem bi a wo mo tetetete efa Adamus Mining Resources wo mo concession honom se na se nwuntemu aban no ebeji wo mutumi krata de free wo mo nsemu a se wo mo mpene enlizi
concession bia emfa ma wo no aban ne kura nano nam lands minister so afo hwensa ase ene obade mu bobere no power de adom oman yewura Emmanuel Amakofibua ema wo bo na amane se ginaye no aban na sie ne de saa pepepe na etie wo monye wo madwene se wo mbesesa bibia wo ho na wo se wo mo de saa rehemu nsem ne ba yewie no wo mo ko ye ni donhwere aduonu nan kura ena wo mo hunu se China de hye bi wo mo ahyase ne nam Adamus Resources wo mo concession no ho no mo site ho ne ade no wo se na enkrofo we kura no wo mo firi hin na eba saa China fo no wo mo firi hin na eba enhyiamudie bia nko so aban ne wo mo nya nhyehyɛ bia wo mo nya official letter bia firi aban ho se bia the mining concession ne ema obi no wo mo se saa China de hye no wo mo gidi pa se wo mo hwese de wo mo ye wo ne ma na asa wo mo ye investors enti investors no se wo mo no ye de wo mo eba ana se ye be dane de ama wo se wo mo mama ye adwuma no de wo mo nhye da nim enu nti wo mo ka se to dane ma bi yeti se no asase no wo nhye da hunu mu ye wo mo ne nam ho no wo ko no ba wani bete no ni adane concession na ma wo se wo mo fa nya adwuma enu so de enya de se ebetwa yie enti no wo mo esre se aban no se ne abedwakuo bi kura ne ye bete se ye nhwehwemu mfa saa China fo ne ye hu wo mo wo Adamusufo no wo mo concession ho no a ene ye man nhwehwemu mapa enkoso Owura Kofi Bento ne nsɛm a wɔde tu dwane bi ni. Ghanaians, we will check their bonus figures and check whether they are from the World Gold Council. To the extent that Mr. Shano says he does not know who they are, we need to know that and know it clearly. Because it is a matter of fact that they are sitting in the Ghanaian property right now and acting as if they are owning. That is lawless. Okay, so if you put together the hastiness with which this whole thing happened and the fact that all of a sudden, I think they were hiding in the bushes and immediately they are taking over, you can tell that this is a calculated effort to strip this woman of her assets. And he ends up in a problem like this, and clearly he has caused some infractions or whatever. You owe it to her as a Ghanaian to help her fix the problems and make a success of that night. Things that we bend backwards to do for foreigners. I don't know why we are in a haste not to do it for our own nationals. We a penyinipa be de akira woda imani Africa no Owura Kofi Bento. I was asem koya ho no ana so ye hwe yensa asene nneoma odoma kuma de atom yeso won ma ba be ye no kire se wo mo nsi gina ye bi ani adwempo bi ya se wo mo ade Adamus Resources Limited wo mo concession no ekwa akoma Chinese investors e okwan bi ya so bi bia se ni ho adwempo bi ya no mo asie na mmom wo no wo mo kire se we no kra no Minerals Commission for wo mo nsase na hye ya wo mo na hwe no matoto nneoma e wo sa mining company si emuo nam sunti no se asem bi aba na nipa bi ma hyase e toto abo ba park na so a enya dia Ministry of Lands e fa wo mo ho e wo ba bi ya sanse wo mo nye wo ma dwene se wo mo sisi agina ye no pa kwasi Shandorf wo no ena ya kasama for the maso ye no panyipai ena nsɛmtwerɛfoɔ ade asɛm ho nkɔmɔ. As we speak, the management of Adamus is under the oversight responsibility of the Minerals Commission. The future of the mine will be determined at a later date, and that will be done with recourse to due procedure. And so the latest, media stories indicating that some Chinese investors have been spotted, and it appears that government intends to give it to them, is one that I think we should all subsequently dismiss, because the position of government is rather very clear that the Minerals Commission has taken over, and until there is communication to that is contrary to that, I think that the status quo will remain. Near turning Kay, I ask you, and in your mod, Mankumadam, yes, so, or Panyipayo Casadema, or Mira Pakwasi, Sandorf. War and some for Emuno University Hospital, I know a war Ligon. One more air bar near say, one more action train, general outpatient, a year OPD at na ye honomono, a face specialist clinic, say bia, I are a sasson, one more moshe treaty. Nyarawa ahoduo bi soronkono nso atnaye ho wo mo atum kakra ena fa bia ya gi aduro eye pharmacy ho no nyina any counseling services no wo mo suspend wo mo operations no nyina no efa Ghana Association of University Administrators wo mo atuatie ya wo mo akọ ehu etinkrata ya wo mo de ba ye wo mo kire se enne ya wo yi en wo mo ehye suspension na se na wo mo ntimi nkire se edapotin wei ana wei ene yebeba enti eye indefinite suspension wo mo nim da wo mo ebeba ebre se fatamu no so wo mo resume ya
womo de ehho amane bo beba na womo mo ba ho no mo ba begia yarehwe no nso no womo atimi atoa so e de afiri ho na womo kirem se nansem mu entem womo de adesrede bi koto aban anim se womo conditions of service ne ma hodo bi a ebo womo adwuma na womo ye ne ho ban no enkoye sa conditions of service na womo ne aban atena se de ho nkomo a se won hwe na anya bi kra administrators no ye hwe womo asetre mu kakra san se obi beba adwuma obeye adwuma mfie aduasa mfie aduanan mfie aduonunum wobeko na homedie mu kapre ba se nu woni bi wobi ntiase se wobi timi ye adwuma bi yete saa na woni ne ho hwe na ho kire tam saa ne mani nyina wo mu aka enso emisa aban ne hwebu ada enya de se wode na so e ma wo mo kra nu ti do mu se da bi kromo ana kasa aban tia eye demonstration ana strike enti saa de a wo mo so be sekire bi achira aban ne no na nam so e ma wo mo de wo maka de nyina gu ho no mu a ene wo ma suspend sa operations no e wo university hospital ho na ensemi nyina e ho no nyame ya doma ye hwanim se na wotwe mu yewra haruna idrisu ni mpenifo ahodo bi yeda gawu ano eye wo mu kuo no wo mo ebekwa akwadwene se de be ya wo mbetimi apɛ pomasi brebi e de ama strike ya wo mo akoyi na saa nhyiamudie ne de kopem se beba so na education minister na behwe de wo ye no enya de se wo mbekọ akwakwaye adwuma e wo Legon University Hospital ho enti wo mu nyina wo mo kɔ horom kokɔgye ayarehwe no wo mo enhye ne nso ono monyamfo kwabena minta kando ayesofo a wo hwe meya pomde mu nsam so na wapanyipa no ade kokɔbɔ ensam akɔde ama adwuma ebima hyase abo wo mo hwene no ne nyina no yese nansentam wo no wo ma Ghana pomden mako no ahyase se wo mu posti anesefo binom edo mako totom ya bi mebi mu hyase se wo mu bo mo hwene se ya do mako akototo akire dodo na asabio se ya de obi beto akire na yetua wone de oti kurom akatua pa pepepe na afa nwana mu nyina mu nyina abaje ne pade ene na de oti akura asabio obi be kurom no mu nyina ba betena na sa asam no a eno sa neoma no a ekoso ni ntina madodo no abepem ne beebi a posti wo mu di o mato no nya de a wo ma ya atwene se wo mo ebekọ na aka wo bi ama yewra kwabena minti aka ndo ade aba se wo mu de brebre no ma yo no mu de o mani hwade enton kopi menne na wo twe 20th of by no emma modwuma nye na so se bi o ye de moto baabi a na mo nyama dwense mbekọ eno so ya de ha atwene pa na wo de sanse we nyina to dwa ebra collection of unpaid nurses and midwives wo bo anan ekọ panyipa yi nchen na wo do ma de sode ekoto won manim stress wo mo kro mo ya adwuma kra ye ntwi a wo mo ka enti aban no enya bi mfamoa eno no so de ho wo de mu amane bo ebo won mi sei. We have concluded on the recruitment of about 8,000 of health professionals. Over the years, it was restricted to nurses and midwives. And so this time around, in the 2026 recruitment, what we have done is that we are giving almost every cadre some quota. And those who have not reported, with the greatest of respect, they must report before or on 20th of this month. If you don't go after 20th, it means that you will not go and you may forfeit that opportunity. We had financial clearance before we started doing that. And so those who reported early have even gotten their salary. So it's better going to pile any arrears this time around. I was away a Ghana swafo a was share your pom demon some so you rock minta I can't do nene ena ikokoti. SOMPA 106.5 FM Accra Suni Pram to broadcast your bona wasungusua wuti wonya ma Facebook ni subia bra oba like your page no follow yen said the beya ye baby obenya notification no na wonso woni yen a check as ye bona ye call o may emra shebedwafie na domkuma no trene abedi akire ya wono kro ya eye tolom rashebedwani eye onumunyamfo Habibi Drisu wode ato dwase na no nkrata e free o may mrashebedwama chiamehene ho baaye se womo asetena nka womatu ahye da no womo nsan emfira homedie no mo womo mra emetena se no womo ndi dwumadie bi no wase wei eye omani sika ne yese ne kwa na nka saa call back no anase recall no enke ehun hia kura na woma ye omadwene sanya me yadoma bosumi ni de to so aduonu nan ekosi na duonu nwotwe na kyese nafuanum entem no wombetena se na woma ba bedi dwumadie surunku bia womo kyerɛ sɛ ehun hia papa enu nti na speaker asan afrɛ womo sɛ womo mra biem na wabra wone nsɛmtwofo edi nkomo no wɔkyerɛ mu sɛ enti san nkomo ya yɛse womo mra medi enti womo ntimi ntwɛn mamra sɛ bedwafo no enkɔ ma homedie mu em resume saa brɛ ne pɛpɛpɛ no a womo ahyɛ sɛ wom bɛba na na wo se womo duadua mu no womo se na no appointment ya mampani John Dramani Mahama ye yesa asoafo mienu yeyi womo ya baako eye soafo no eba behwe bambo ensem so
defense atenaye local government na afei so wo mo mba be hye ye important abafunimdie ne abodie mu nyansape eso no saa aswafo foforo na yabo mu di no wo mo ne ye ba be hwe atoto wo ma no ne age wo ma atomu enu dwumadie na erinti wo ma fro mo se wo mo mbra no wo se yenti krom ha na saa ministry si be ya afi ne akire nie ya ka so ma mpani mahame bonipadi o no ma meye adwuma no bonipadi no ma meye adwuma no o eda horo mo ama obi ahye akira kopem afi ene akire enti se yetimi ama ministry na da ho afi ene akire defense ho no mu se tam ada ho afi ne akira na abriwe ipuma mama ya bonkrofo foforo din se wo ma mehwe ho enti me pa acho ano totowo keke ena yentimi ntwen mamra se bedwafo no nkoye de wo mbeye wie emma ansa ne atwa so sa putu pru meeting ya wo mo frɛ yi eso mfa so pa ene de we. What will those two ministers achieve between that time to October that they cannot wait until October when Parliament will resume to actually consider the 2027 budget in November? Sometime November that's supposed to be presented. So I think that this recall is completely unnecessary. I think that this recall is just a waste of the taxpayers' money. I think that this recall could have waited. I think that those ministries that are other people who could be caretaker ministers for the next 2 months until Parliament will resume. Ene ya yekotie yeyi eyedom kuma no tenene abedi akire Deputy Minority Chief Whip Yewura Habib Idris wono kuro ya eyetolon mrahye bedwani na wapanyi pa ya ba no amanyosem a wono so abeni mo Yewura Sam Oboaten wodnano atomu nsensem ye nenamo na nsentemu amampanyini aye nsakraye wona mamu mu eyi asoafo binum de wom ko hyehyem ye ya hodo a ene Yewura Mahama Ayarega wono so odna kwa hye ba bifufuri na eno nam so ama Yewura Sam Oboaten etrese no kwasempa na se na ekomrahye bedwafie ho a adwuma na nke wo se Yewura Mahama Ayarega na nke wo ye se majority leader no nya se adwuma no wo ye yo wo ma hunu so kora ade e wo se nke wo ye na wotumi bua ma ban no nyuma dodo no wa na ye gigitum e wo mrahye bedwafie no wo so de nyina akoye amanyosem ti wi akire no na de NDC amanyoko no hwe no enya no ena no mo nseka Campaigning a very strategic step. It may be an old deal, but the few as a majority leader. They say you will need to and the swap for the brand as a national. Even if and then over local government or also include Kuramon and Lono or being relief across majority rule and will play over the few. They say, oh, majority leader, or they say, about it, say, the key, the few, or the caucus, and I've been a general debate. Nana from say apparently or they but it's just a school and then they call local government, you know, they want to say the a Juma no deal the few as majority leader the say level for political. Nano wacho no efa no mampanyini ya wayi Yewura Mahama Ayarega free ho na wadna kwa hye bia yefoforo no eno so opanyi pa chechum sane ebeboa Yewura Mahama namemu in terms of political experience, there was some as a deputy minister by German. I don't remember the brain. If you're born in a majority leader or my senator, in terms of political experience, it will be party direction and so it's a menu corny about the or parliament, you know, or better than the Nikaka. But me, obey you must have majority leader and cause to be the say that you know as a counter attack to the majority leader and so you have the half of your party and then the minds from the opposition party politics Muzaliano and so party no should know only now opposition party now no more pray or parliament or Musunya get him off is a 20 year as a someone no call at the room Libya na you put them yes and a parliament in the Mama Ayarega the next in Bilma no be majority leader and as a minority that were engines among your Kumuna. And so here you know party in so that you say Cassie Munen just settling a knee below. I say a party you money is destiny massively a humana no your and such a that you want to say a right call.
Abusuane ya yekotie sesia yi eye owura Samuel Boaten eba amanyosem ho dwubadia wabere mu ye pa woni yama ne boni kwaku mensa abrampa ena edi sankomo ye to aprem to breka se bono so ewo ensem foforo emu panyine pa wo chrochro ema National Identification Authority NIA atnaye wo mo na ehye na Ghana card ne ho dwumadie no wo mo ehye ye eye owura Wisdom kwaku deku na wode ato dwase ye kasa die mprempren offices ahodo beye aduru no na NIA for mabiebie ewo mantem ahodo no nyina sɛ de beya wo bia ebetimi akona ne Ghana card ne ehu dwumadi ahodo a aka ne nyina no wakwakoye na what the services we offer here are first issuance, replacement and updates. This is not the first one that we have established. This weekend 2 offices are opening in Kumasi. 2 in all. We are opening about over 20 centers, and we hope to create over 120 employment. This is a private partnership. There are private entities who have applied for the NIA for the Prestige Center. So it's something that we are, now the Ghana card is the essential document for everybody. So we don't want a situation whereby it is weakened and somebody has to access services and cannot access any of our services. So Prestige is created for everybody so that in the event that you miss your Ghana card in the weekends, you're going to access some services, you'll be able to access it. So that's the Prestige here. Owura Wisdom kwaku deku wono na executive secretary Emma NIA na dwumadie no ase no panyina woda mansankita hodie ano Owura William Ampoma Emmanuel Dallas wono ne din semtwofo ne wo mba ye ne nyina anim ekyerɛkyerɛ wo mo office na wo ma bebie e wola boni no baabi a wo mba ye dwuma ne niam ahodo bia ne wode wo mo ekɔ nsra nkasa wono nso ewie ye no wode kakra etudwa. So kitesika no abana obabitua sika yitua ni nyina yitua ewo abefansi the officers no bia no ha handle eye sika we be sabambo so eho ase ha ye we enema na wo mu nyina ye na staff a wo mu nyina ye na staff nti make sure say the bebo staff no home security eye dia aya employee security men na omo in various Prestige centers na home they make sure say ye nema no ya bo home man fi ni pabon force. Kwanchirefo a woda enkitahudie ano Emma NIA Owura William Ampoma Emmanuel Dallas ena wote se woni yamane boni na opon chichiku edi sankomo no yenko asante mantam no emu na womo a womo ankasa tonton womo ne yema ye wo madwuma artisans no ya womo ewo tafo enhia so en womo ato womo ho agu monten so apusu womo ho kakra womo asem a womo kanyina ne se womo tete se nkrofo bi pese womo de patapaa eba be pam womo efiri baabi a womo ye adwuma ya asase no a womo te so eye adwuma no womo se bia ye bi wo ho kora no eho no ensuo to aya na eta aba ho enti be ye mfie bebre nie ase ho no de aban na forget kora enti baabi kakra bi a womo anya womo edidi womo dwuma no womo te sa asori bi ewo empotem ho no mo asori ne pese womo ebe fele baabi ensuo no to a eyiri fa no wombe fele wo no womo tre womo hyewe ne sa so dan ne yeba besi bi atare hu sa so dan ne yeba besi se complex bi wo ho se den wo mpese womo di yo eno de womo ntimi nkyire no womo se enya de a womo betena se aye nhyehan ama babia womo tena di dwa no enkrofo bi aba beje ede afiri womo nsam dwamtirani ya wodata fo nhyaye so artisans no womo ano eye ala Musa wone yamane boni ba wa beidu edi nkomo so to etimi yiri sakat ya wanya na de sisi ya kwanse na si ni se akra se mi si okana nya ade amodi pa ama ba si on prima ya sida o ma ni wan se to fa ba se o ma beto a de har ma bi si dan asia ado ya o si da bi si anwa enye so ni yiri da ba ko wa si o ma tro so ma bu e bu si bu nti esra ban be se ban ti te ni na o da ba se enso ni si da no di ma ya so ba je ti jan tran o mo si dan nti esra ban o me because I know we are the big way or my big way. I am sending question pan and I need to do it. Let me be, casting up on say the better mark of what you see that one. We artisans be a water full nhyaye so wo mankasa bi wo munwuma wo mo wo mo tonton niema spare parts ne ade ena ebi ede atudwa na chese dwamtireni a woda wo ma no ala Musa ene yete ne nka no eno achi adwumayefo bi nso wo magazine wo mo kire mu se sa ade we timi ba so pa ade nipa be bro ha ena wo manua aduane ebebo wo mo nti wo mo sere sempanifo wo mo ka bi wo mu no wo mo mra mu se de be ya asasemi wo mo ebe pe ho pomasibre
suffer akajebi house of Jacob Osabai and what the Nkara ko just akire me for say wata asase no nti omama ye na wotwe me yansa ye fan firi asase no afi en fi asase me nim sa e nature reserve because nya nature reserve and kan won be ba nya asase na to nature reserve ti ya ba so kabi me kwa me kura nkara 32 me kwa me chiro mo adimo ye ne omu ekeke me mo ta ha asase no nature reserve ko fa ta ye so me kwa me me fala ye ne kura ba me so me kwa answer ko ba wo ja ka si kwa mo na wa fa ni say atwam ye na so me kwa no be ka na ba o ti kwala nyina wo tu ya fra ta chewe o wa me si school da wa amra kura na mo fo no bubu ye so fa tutu ase bubu da ase ye si da wa e de ni sa ha no e temporary area ja o ma che sa ha nature reserve kremi nsu e fa ha no nsu ketwa nsu ne yira me tu twa kwan mu nyina so ho nti epanyin na ne dan wa ha modadan o si school dan si ha nsu ne nti ana ban tru school ni mu a e dan na si wa structure no ebubu ye so ho afi de na nse ye wo ha ye wi ha ne se feeling bi asase aba e no so no ho se be fele wei eye mazin adwumayefo ni bi na wote se wo mo de sansemi etu dwa ya mani boni ba wa bedu ene de amani boyi ebae Oro Dennis Miracles Abwaje ayeboafo sonko adema Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na wapanyipa no atonenu mutu ekyerese abawo betena konya so no free senior high no ye wonoma pi no ho no mu wana ekwa achewache wa wasenka aban no wotumi de ne nurse from hede yi etu yi na so nam se enya wono wankasa ne hyehye ye wode ba yenti no wonhye de hunu so papa enti dano de nyina no enuoma e wo no mu a omanfo no efamu wo school ni mu no eda so pem ho bepem ne ye anu ntire ho hia 2028 e wo se NPP amanyoko ne ba no sakara nuomam na de aban we betena konya so waya ama free senior high no entumi mpagya nyina na so no NPP aban esabe ni. Because as for governments, they will never tell you they are wicked. They will only give you a facade and let you feel everything is okay. It is a police opposition party that will trigger the conversation and trigger the thought that, you know, this guy is telling you are fine, but you know you are not fine. The reason is because your son is going to level 200. Remember these guys told you that they will give you level 100 free tertiary fees. You know they didn't give you. Oh, but they gave me the refunded. No. That wasn't the promise. When you watch what they said, this is what they said. They said that when you get the admission, they will pay your money to the school as grants. They didn't say that go and sag of stress and get money and go and pay for a refund. They say, oh, that's right. It means that these guys, when they say something, I have to pay very close attention to it, otherwise they will mislead me. That is the job of the opposition party. Tell me what about what I said is propaganda. The fact is that the government said there are poor people in secondary school. They stress. Yes. So they will make sure that moving forward, how many people in a Suchari or Latte have access to loans for their first semester, first year at the University of Ghana? Because as for governments, they will never tell you who they are. I was your way, your Dennis Miracles Abwaje, one of your boyfriends from Kodema, Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Ye called Doma Central, and I'm Rashaba Junior with General Woman for. I want Doma Central about 1 person so you for Dr. John Kwame Dujak, and now Wapanyi Pay, and now a dear 20 months for no anim. Was one in Wamo how one more from Woma Penny, say a banner network once and some more Doma and Koyokra. A dream maybe I just had a one shut up fruit dear, and son one more to me one more bush of food in Como, a Cobana Sans were hatching. Now soon till one more AGUSUA one more yebidiabua, now one my young shells on Conetacos and Pennyphone Wakas Sanya Baya, one more networks, you know, a bit me a year Juma Ewo and Potamo. Now a brother Rajono, Wakasa at the Afahono, Wakasa do one a church and Simon and watch you know, and now open ye pano a babatressa and they. Aswaya a show my gun and Yinama more than one some sono, or Musuguswada, anyone would din como. Now, no more crampo akasa, ya one my young shaya. Sir Enche, woman fan Kania Maradoma Centra, and Yami any crone crowd one Kania, Yaman Kania no so, na end to me Emoa, send your bay and Kurono, ebe to me at Tumpon, a banning puntunuma, one monson said to me a cabie, Nancy Chenata Akoye, a brother your Rajon or Casano, then someone or the teacher Ebony. Eboa menena akoka ama opushime because oko nkuru bi so light ni so it's a very difficult task. You see here can say I think about 21 or 22 communities or 23 communities were approve even domain include township no yewo baby ya chichire mfoforo akọ mvanze meka say ni doma kotanka say those areas that no enti quickly were approve amame say omokoye bia no ya soma mo akọ plot ni na wi ye de report no aba enti I'm going to follow it up say mensabeka nyema mehia just to bring it back to the constituency. After phone network once and someone and also watch us and Shamapa Eguaquem and Chakranaman for Sabacabino, and also can say.
in Doma. There was an attempt center yebeso obuna near omonde bae no ebe said network dada na near one mema to the say your friend dwarf mast and that one even destroyed the existing and by the grace of God yene honorable Sam George Numa Kasama as we speak my year mark about 5 sports and 6 enti the 5 sports and 6 no medican akoye baako o danyame omo ababe ye astarte antwi for the no so ye be baako eno omunya mai ewo ya krum kofi krum then ye be call aboabo number 3 ni one of the enclave no ye de baako kuso it covers the area na ye kotwum kruma kosi baako na fi Doma Hinkru township ankasa no we need 2 of such masts and we are solving the communication issues no gradually. I was away I when Munyan for John Edu Jack and your tenant and I'm on a boy Yenu Abema Kumensa Abrampa one no and a debasum ye. Now former Deputy Minister of Aviation one walk yam Rabia Chamuno now a German South and Marshallani Yeraya Afo at the Atuja Sawa Serapa and people delegate Amuabono and Nemfa Framunina and now regional elections no Airbason Sunti Moy regional chairman Amora somebody chairman I obey to me Abua ama manyokuo no bono east ana bono mantam nyina empuntu asafa na ntoma pade fra nemo manya nipa obema amanyokuo na sa akonachi na one more report 2028 abatwa yebesa tomu. Last 4 years no instead of saying on focus on leading no they were too busy, the head was too busy talking. But if you're a chairman now you must over play. So if you saw your interest is in Casa there, then you join the communication team. And lucky enough, Dr. Baumia put him together his communication bureau, no, or the Nakamo. He means to see him there. He should go and do that. I believe that's what he does best. Now, I know what you know, I know about Trosa, a woman's son, you might be no quacho. I want my yoko mudi and also some more no. Now one more shot some yoko and carbon crow yabakoye, a bayajuma, and on Kwa, and 2028, one much media dinkunim. Nimbo rigging Hano, Yamamo, Yamam, Fia 9, Vienna, results or who and say, now it was 6 seats, is Yakawan. Ye bit my ya, ye best son, your fortunes in the rigging. In this case, getting our seat back or some of our seat back and say, the leadership of the party. In this case, the party chairman, if you ask me. I was away when Munyan for Yao Afo and your tenant can maybe a tremble. Now your German South, Mrasha Bujani. Where's when ye Janana die hotel? Yaba, Yadiaman and some and so betwaso. Jesu why no Mr. Bremwa ayamio na adana kwadani susa yam se kom na dinu ene se wasu a Mr. Mfa na mame akwadana dadwu nso musa no hwe ne court ne mukrafo wo de mame nyini diaper no diaper no kra de masisa me hu ne amenyempo aya diaper na hwe diaper fofura abadwa so perfect baby diaper make na asemi a chinsu ankasa emu ya moton na ade bo akwada na ensansa bia enwu no perfect baby diaper make ye ne Ghana haye na ebua Ghana nkwada nso ankasa onokwa na wokwa me ko perfect baby diaper si bia to sisia na akwada na Fred 0531 099 889 and 0303 957 965 FDA AGYEIWAA AND ADWOA. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwambo. Onyankopon di fa wastra no eweye brim. Enam ne nsaso ama onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We ne butai teacher SOMPA First Service. Ewo homayen enye TV program keke. Eye bra osoro ne asasi hia. Set your alarm, tell a friend, gather your family.
and let the Spirit of God reposition your life. SOMPA First Service entwa wo ho hoda ayadwada kusi efiada anopa no num kusi anopa no nsie fa woda no nyina share radens na erade beye. AGYEIWAA ampa yenkoni wie kasebo no ewa manone na India mine mu eho na yedo eko Tamil Vikram woye sinitwani a wagidin pa ewo India ho na okoposti video bi ewo ni Instagram so ma eho aba asem a ye kwakoye investigations we na okoposti ye no na eye wildlife fo wo we wo kwaye mu no ye enwe maybe enti mu amunim bra Facebook SOMPA 106.5 FM Accra na enkomo ya ye kan aboa na ye kan ho asam no sade ote no wono a won sheda nya address ba address sufu ni bi no aha na wokoposti video no enama wildlife atena se ne nka Ghana ha Forestry Commission wildlife atena ye ho na wo maso asam no mu a wo mo ye hwehwemu se wo mo nim ekwan ye fa so a Vikram yi wode sa abo ne firi kwaye mu ba fie sanse moa we no sebe wo monye anyemmoa wo monye pet eti se de wutimi hunu krama wutimi hunu okra e wo fie ne ade wo mu di agro no uko India hono mo pa de a wildlife no wo mo mfa ni agro wo mani ko ho papa se ansa na wode wuramu aboa bi a etesei ebeba fie no e bi ahwemu a wo mo ye wo mu se bi onam kwa abone so ne de baaye anasa wo aboa no wo fie de dadan fie bebre nie ya wo mo kra wo mu nimu a wode asie afei en wo ba video wo mahu na wo maso ma wo mo ye nhwehwemu e wo asem no ho ene se kowiase se wonam kwa abone so wo kwachi aboa firi kwaye no mu de baaye de a ene na emra e bata wildlife wo mu dwumadie hu wo India no ene saa Tamil Vikrami ene no bedi ye papa ya enye asem keto akora na wo mu kiremu ese said ye Ghana ha en ye da ye beka se ya bra se ma ye nkokwa ye mukura nkonkokunam no saa da no kura na abeko akohu choba ase ene emu nkrante ene ye keka ho ehode ye wo mo kire se mbra no eye adwuma pa enya de nso amra ma ho kwan so obi di wuramu aboa bi ebeba fia benye no se anyemu a wode na bedi agro ne ade nti ye kasa kura ye se abrante no video na wo ye no wako delete free Instagram ho nso anya akọ ama mpenifo ahyase ye nhwehwemu nti de efiri honom so eba eno no ye de wei ye de bednam so na ye de kasebo a ye de besom mu awie no ye de nyina asi ede amamusafe no wabeka ye ho ansem agodo a ye de ba na de di mu akote ne bi ene se akwanhia bi asia no pai ewo ofanko barrier kwantempon no eso nam so ma nipa du ba ko 11 ahwere wo mo nkwa foforo be ye dumiensan so wo mu guayaresa bia wo mo je ayarehwe sanso na kasewe mote se owra bi ne na yere frɛ sɔre yaba anajo ewi ekire bɛma no ekumoba no ya kyere bɛma no nso abusua wo mo de hye ne Isaac Shen na wo ye hyenkani ewo gomua akyeanse esu se nipa bi akɔkyere na boro no ama no ato nanam wonsie do no wo mabusua ese wo mo patentere ne yere kwabra minta kan don so ade kokɔbɔ ma yenua no mu a ya posti wo mo atoto me ya hodo na so munyo madwene so mbekɔ no se enton kopem wo sana aboso ndeto so aduo no wo mo nkɔ ya wo mo appointment ye beje wei ne nsama hodo bi amano ne de ka ho ena ye de besom SOMPA 106.5 FM Accra ye ne affiliate ahodo Ghana ha ne amano ne obi ya efa bi adamfopa radio ewo Paris France wo mo so AGYEIWAA ye de aseda ma perfect baby diaper se wo maso ya sene hajia special local foods ena fe endpoint homeopathy clinic wo madabroma ena ye de premto breka se bono ebrewo woko www.sompaonline.com ansam ni bigu ho obetimi akọ no akọ kenkan bi Facebook and YouTube nso eda horo mo abetimi akọ na wakọ akwakotie yenmo ye de kase bono ebremo no medin ede AGYEIWAA ASARE awie